Miljana Kulić jutros je u realitiju napravila incident koji je na mrežama postao glavna tema komentarisanja. Miljana je izrazila nezadovoljstvo time što je bila deveta na spisku za ulazak u salon za lepotu. Ovaj događaj izazvao je veliku pažnju gledalaca i pokrenuo lavinu reakcija na društvenim mrežama. Miljana je izrazila svoje nezadovoljstvo tako što je počela da besni i psuje pokušavajući na taj način da privuče pažnju i izazove reakciju kod ostalih takmičara. Ova neobična reakcija izazvala je šok među ukućanima, ali i kod publike koja je pratila ovaj događaj putem malih ekrana. Ovaj incident je izazvao brojne komentare na društvenim mrežama gde su se gledaoci izjasnili sa različitim mišljenjima, dok su neki osudili Miljanino ponašanje ističući da je ono nedopustivo, drugi su pokušali da razumeju njenu reakciju i pronađu razloge za takvo ponašanje.